إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. هذا ميدو بفشاد سلسلة درستك كيواكو دينجي أدبتك بهيغوتون فشاد درستك هذا ورقنا علم ورين إهو زمان السرب ميدا همابس ديني علم كيوا ميهنا ಹುದಿಂಗೆ ಅದಬ್ತಕ ಬೆಹೆಗೊತುಂ ವರಗ್ಗಿನ ಫೈತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಫಾವೆ ಎಗೊತುಂ ಫದಿಲತು ಶೇಖ್ ಬಕರ್ ಅಬು ಝೈದ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಲಿವ್ವಾಫಾವ ಹಿಲ್ಯತು ತಾಲಿಬ್ ಇಲ್ಮಕಿ ಮಿ ಮೌದೂ ಕಲೀಫಾ ಫೈತ್ತೌಗೆ ತೆರೆಂ ಕುರಿಗೆ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಫಾ ವಾಹಕತ ಖುಲಾಸಾ ಕೊಲ್ಲವಾ ಫಕಲೈಫಾನ್ ಲಿವ್ವಾಫಾ ಫತೆ ಎಹೆ ಮಿ ದರುಸ್ತಕುಗ ಮಿ ಕುರು ದರುಸ್ತವುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಫ್ತಾಗೆ ಫನರ್ ವರಕ ಮಿನಟು ಮತ್ತು 30 ವರಕ ಮಿನಟು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾ ಮಿ ದರುಸ್ತವುಗ ಕಿಯಾ ದೇನಿ ಎ ಫತುಗಾವಾ ಬೈ ವಾಹಕತ ಅದು ಶಕ್ಕೆಬೆಸ್ನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಬೆಸ್ ಕುರಿಮತಿಲಾ ಮೀಹಕು එකම ගුලේ ඉල්මු හාසල් කරංජේ එකම ගුලේ කන්තත්ත දෙනගන්නංජේ අලගොඬ බෙන්න එංගේ මි zamanuge ඩොක්ටරුන් මි zamanuge ඉන්ජිනියරුන් එමිහුන්නකි එද්දුවහුන් දෙදුවහුන් එකන් හාසල් කො ගන්න බයින්නු හැමෙකුත ශරය ඉල්මකී වෙස් වරක්ගෙන නස්සුතගේ මච්ච බිනාෆාවා කිත කුර්ආනුගේ ආයත්තක මෙද අලගොඬ මෙන් අමල් කරම් වී ගොතා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීසෙන් ඉවුනීම අලගොඬ මෙන් අදබු වරිවා වී ගොතා නිෆද කන්තත්ත ඉල්මරින් ශරුයි නස්සුතගේ අලී ගවර තෆ්සීර් කො බයාන් කරවා ෆාවා ඉල්ම එහෙම දීනි ඉල්මු උංගනේ දීනි ඉල්මු අඩුවහා කොම්ම මිහකබ්ස් නිකංකං එගිෆා හුරුමොකි එමිහකු ශරුයි ඉල්ම හිජ්ජෙහි අදී ඉල්මුගේ ෆාදා එම්ම රංගල ලිබිගෙන් දා සබබේ අද මේ දොලගොඩ මේ ෆොයි ෆෙෂමෝ කුරින් එම්ම ෆුර්තම ගෙනස්තේනි ශරුයි ඉල්මුගේ මෑක්කම් අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ නබී වේ කලුම් ඒලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහියට්ටක ඛියාරු කරවේ එම්මහා බේකලුන්නකේ වෙස් වරම් මතිවරි khulugekke bekalun egotun Allah subhanahu wa ta'ala wani ebekалунна khassa tarbiyate khassa riayattar kameke dashun Allah subhanahu wa ta'ala ebekalunna wani ungannawa debwafa ebe Musa alayhi salam ge waha kalagondu men aduwaham kitu Qur'anu ge emme ginan takrar ko kiya defa wa waha ke Musa alayhi salam ka waha ka Musa alayhi salam wahi baba lebunu goi bayan korwa Allah subhanahu wa ta'ala wahi korwani Musa alayhi salam Allah ta'ala nidayat bevi barakat teri wadiga e wadiya Musa alayhi salam wada gannomu Allah ta'ala wahi korwa angoni inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa kalek fanan adab akhlaq Allah subhanahu wa ta'ala unganna wade pan Allah ta'ala wahi korwani hamaka sharun timang Allah wani kalek fan khiyar kurabwafe kalek fan me ma wadiya bedebada gannawa iruga kalek fanu ge fawan jodu efara kurabwash innaka bil wadi al muqaddas tuwa kalek fan ti hunnevi war barakat teri tuwa ekunu wadi ge emve ilmarim mi ayatun nangawa faada ebe ei Allah ta'ala ke darbar hazir wairuka mihaku sharu ilmuge majlissakan hazir wairuka emihegge nafsu ekamattaka tayyar wanche ade hisabun nimuni kinu den Allah ta'ala wahi Quran wa ana akhtartuka fastami' lima yuha hama kashawarun timang Allah kalek fan khiyar kurabime fastami' lima yuha den kalek fanan ibbe wahi kalek fan kanulabba kanula adu hapcha mikam Allah ta'ala wahi korwa Musa fana angavane ade kele fanu ge nafsu tayyar korwani den kele fana libi wada gannawa matiberi wahi attaka Musa alayhi salam Allah ta'ala mi tarbiyatu devvani
kelefanu Allah subhanahu wa ta'ala ge risala ufudu mattaka em sharu ilmuge makkama mativerikama behegotun ade ilmu fula miyunge hunnje adab akhlaqa behegotun warak kena nassuta wardegun asfave egoto mitanuga mi maqamuka fanara warka minute 30 warka minute walgonu mennaka ma gene nassuta ken nukiye nehenas ege teren bayin ayattaka hadis tan algonu medu mi maqamuka zikr kollana inshallah emme furtamakkamaka ilmuge mativerikam adi ilmu weringe mativerikam angawa Allah taala wahi korwa fawani shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah subhanahu wa taala ge ekkawantakamaki deenuge asas ekamattaka Allah taala wahi korwani Allah subhanahu wa taala heki wodgannave Allah fiyawa haqqo gotuga alukambe ehen ilaha kunwakama den Allah wahi korwani wal malaika ekamattaka heki way wadagannawane malaika bekalumus den wahi korwani wa ulul ilmi qa'iman bil qist adu verikamaak qaim metibbevi ilmu verimbes ekama heki wadagannawane emme Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa ko emme rangala danna mihunge terega Allah ta'ala wahi korwafani ekamattaka ilmuge matiga heyo gotuga ekiwane bayga gotuga insanunge tereng Allah ta'ala khiyar korwafani ilmuga ahulwerin ege tereme matiga nabi bekalu ade nabi bekonna tabawe wadagane bekalunge ashabun bekalunge dariwarun himani wadagannawan den yeffahuga ilmuge ahulwerin mi ummatuga wa ilmuge ahruwerin puriha zamanek gawas wadaganne ilmwerin ekamattaka heki wadagannawan mi ilmuge mativerikama ilmu weringe mativerikama wardogen aswaba waram mativeri nasse hadis Allah ta'ala wahi korwani yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah ta'ala tebamhunge tereng iman bimihunna adi ilmuge ahud werin darajataka ufullaway ada qiyamat duhu mistakum wani darajatakeka emme muslimun wani ed daraja kunu mistakum tereng emme matiga tibbawani nabi bekulu ei Allah taala niumet debbe bekun tereng emme matiga tibbawan bekulu nabi bekulu rasul bekulu ma'al ladina annama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin egatun siddiqunna shahidunna salihunna ke edu emme matiga tibene bekulu ege tereme mu'minunge eki darajatabbe Allah taala mistakun daraja ufullawa iruga ebamihunge ilma besebaballava emve miyatuga Allah taala wahi korone iman be mihun Allah darajatakan ufullave adi ilmuge ahulwerin bes darajatakan ufullave nikam bayan korwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa hadise bayin ilmerim hadis sahha kurwa fa ve shalbani ismi hadise ki sahha hadise kamu kandalwa fa ve mi hadisa barude warakina hadis tabare dogen asfave adi kuri gelmering tere imam malik adi ehem bekalum se bekalum fottauga mi wahaka zikr kurwa fave mi wahaka ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwani ilmu verin qiyamat do mahshar kurave iruga ebekalunge emme kuriga tibbawa bekalunge terega hunnawana bekalege wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani ei Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ade sahabe bekalunge terega war bodeti ilmering tibbevi sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge madrasa en ilmu hasil kurabbe war ma matawere sahabe bekalun tibbevi ade bekalunge tereng haram ade halal ge hukum tan emme rangala deni wada gannawa ebbe kelake Mu'adh bin Jabal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awharu mukurin kelek faanu wani yamanu gahulwarina deena gwalabba ebamiyuna deenuge hukumta bayan koromatagas Mu'adh ge faan fonu wafa mi hadis kasba mi wani telefonu bayan koromne qiyamat gohu istakum mahshar kurabbe iruga ilmu werenge jamaatuge ratuwaage member kuriga hunnawane Mu'adh ge faan ratuwaage sharaha ga ilmerin timbas fule vidalu fave bailmer vidalu wani duni dandi emi gota damala jahalima e gos vette membaru
ege maane ke ilmering jamaatu gore kurige ha kurige muazuge faan neruwa funna nekelege faanuge maakka mattaka adi bayumar vidaalo nei mailegge durmine anebba ilmar vidaalo nei lolu kula fenna ha duruge ekele faanu baatwa funna ne ebekelun gemme kuriga emima mi ekele faana divadaga waram mati veri sharafe eme mifad goggotun Allah subhanahu wa ta'ala ilm veringe daraja dunya akhiratu gavs ebal fuhullawa ad timma nasaka Allah ta'ala wahi korba fawani inma yakhsha Allah min ibadihi alulama ade alweri deemveri mihunge tereges Allah ta'ala biruwetiwa waraggina mihumbe eba mihun Allah ekani alukankom ebbes mihaka biruweti mumen neti hame ekani Allah alukan kura ebbes mihaku buni wahaga kannu bala Allah ta'ala amuru kurabbi gota deenuge kantattaka tabawa waraggina alweri mihumbe ade ebe mihunge maccan Allah ta'ala ilm verinnam mevani ituru daraje devwa Allah ta'ala wahi korwani inma yakhsha Allah min ibadihi alulama Allah ta'ala biruwatibun haqqu gotuga biruwatiwani ilmu verinne ade mi Allah ta'ala ilm verina devwa fawa war matiberi sharafe ei kivegento ei ilm verin kama qura iruga Allah ta'ala ga hadratun libifawa wahiyya bala adi ebekalun amal kurani sida Allah ta'ala ekama amur kurabwa fawakan engi yagim megen ehme Allah ta'ala biruwati wami gota kamuge tafsiduta ebekalun enga wada kanwa Allah ta'ala wahi kurabwani Allah biruwati bun haqqu gotuga biruwati wa bayaki ilm verinne ege teren deem veri taqwa veri bekalun Allah ta'ala debbi ilmakan amal kura bekalun alame emmenne ki sifada rangalu hewda fa bayakam gala wash ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatan algon men baladaru mi managa adi minu manataw ges ilmu ge makkam mativerikam bayan korwa waragen nasutavve egiteren ennasek Allah taala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa wani man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din Allah taala mihakan yogen irada korwana mihaka deenuge figuhu verikan debbai deenuge rangalu visnun debbai ehambema mihaka Allah taala hewgatun irada korwanama emihaka deenattaka emihage hin huluwa debba islam deen unganumge shauge emihage hitugalabba eha hisabun emihaku deenuge hukumta denagatuma lobikum Allah taala rustawa kantatta ungeni den en amal kuram fasha den Allah taala rustawa magu emihakan hisabun fenigende em Allah taala mihakan hewgan irada korwana emihage me tanamus koddebba adi deenuga emihaku figuweri kurabwa adi bes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum warduge mas asfawa hadise adi mi hadis mi riwa kurabwani Abu Darda ke abekale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi ekelek fon honne vi dimishkuga er futuhat ge doswaruga waragina sahabi bekalun Madina dukuraba hijura kurabbe eves mistakunna deenuga ilmu bayan koddew mattaka ehm Abdullah ibn Mas'ud Kufa en hijra kurabbi Anas ke fanus Iraq wadagen nabi adi waragina sahabi bekalun duniyage eki kankolotaka wadagen nabi Islam deen mistakunna bayan koddew mattaka egotun Abu Darda hunnavi Dimishkuka Sham karag telefonu eta hunnawani ko Madina nukumage annani bekalaku Qais ibn Kathir ke abekala telefonu ari hadaturu hadafa e bekalaku wadanavima Qais ibn Kathir Abu Darda mi dannawani warad digu dature ko Sham kare medan etam mahe kadattu ko tadwahe datur ko warbali begen Abu Darda ge ari hammi wadannawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ari hon Abu Darda hadise riwa korawati e hadis adohamattaka ade zamana ki mi zaman faseha zamane no phone kolakun nimefad zamane no emme hadise nuata efad ilmin hasil koranyam datur hadafe bekalum wadannawani wara burako den ebekalak wadakan Abu Darda garuga mi vidaluwani timan kaleg faanu adu ehime kaleg faanu Allah ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun hadise riwa korawaka den mikam Abu Darda war bodan haram wadagen nabi digu dature bekala kurabba me wadagen nawani amugotekka mihun datur kon ulani duniyavi hajetta kattaka vfar kurumattaka nuata mihaka inumattaka nuata evra rangalu rashaka badadu mattaka mifad kantattaka mihun datur hada fadan den Qais ibn Kathir Abu Darda vidalone kalik faanu hamati wadagen nabi tikamattaka he
kalikfan ti wadagan ti miyafari kuraka bes nuhe demi faden sual takke kurawwafa abu darda vidalwani kalikfan hamati wadagan nemi ti hadis hodawan dettoy den efo vidalwani allah ga rasula sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani kon timan kalikfan ado essevime ade mikamaki e mawdu avarak gule hadise ei dini ilmu hasil kurumge makkama behe waram mati wari hadise mi hadis kame wani man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila al-jannah miha ku dini ilmu hasil kurumattaka magegga hinga fenama Allah taala ena swaruge dewmattaka mage holuwa devwane wa innal malaikata latadau ajnihataha ridaan li talib al-ilm adi din kewa kujjaku din kewmattaka masakke quranama e kujjaya baddalu malaika bekalunge fiyakuluta tirikurabbe e kujja e qura kantattaka uruhigen wahal wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fil ma ilmu veriyattaka faahussawman ebada dannawaye uduga adi bimuga wahaacce ege teren kanduga eva masves ilmeriyattaka faahussame dannave adi mikamuga sababu bayin ilmerin sharha korum bayan korwa faave ebekam vidalwani insanun deenuga agguta nuifatta afnama muli bim fasad bekin abede deenuga memane algonumenge duniya akhiran islah qur'an ma bayan korwa ehem mema algonumen insanun adabu werenu echnam algonumen insanun akhlaq yemen gan nuifatta afnama ege undagu janawartaka sebe fora kanugawa masmaha messabe sebe fora algonun tere mihaku janawartaka oga tere nuwanyamu e janawartaka undagu nueto waran undaguwana bemmi aniyas koffane esorumen ebbes sabakanu da marais fan emifata kantatta ebadimaba eme insanu kandugawa kantatta rakka terbe e janawartaka ay masmaha messabbes gona nukuranama esorumen nasbara ginaguna fasihetan ebe dibegende mi hurihakamen hasul me wani sharwe ilmuge aliga mista kun din berwima ekantattan islahuge ebede ehme kanduga eva mahabbes nikam mewani Allah taala bayan koddebba ebbes eba inge ilmu eringe sawbon esorumen nabes faada take kuraka ehmema kandugawa masbes ilmu erinattaka faafusumen edi dua kure وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآني علم ورياගේ මෑක්කම් වනි උඩුග එවා තරිතවගේ මච්ච හඳු මෑක්වරේගෙන් වාපදෙන්නේ අද උඩුග හඳු වර්ධේ රේක අලුගුණ බලාලා ෆිනම ෆෙන්නානේ එම්මෙ අලිකොන් එම්මෙ රීචන් උජාලා කොත්තිබේනි ඉල්ම් වරි එහෙමම ඒ තරිතකුන් ei aluwerin kama alugun men badanyamu e handu ei ilmeriya nave efaden rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal wajissawani uduga eva handu fadain ujala baike ilmerinnaki efaden ilmerin mani makkore fe taritawga macca ade debamiyunge sevkam ve aluwerin kibage sevkam ve ehnas aluwerin nabbes rangalu magu bunde debbani ilmeri nave ekamattaka allah taala mevani ebekanunge daraja mativeri korwafa den mi hadise kele fa nimmawalamu midalu fawani innal ulamaa warathatul anbiya hamka shawrun ilm werinnaki nabi bekalunge waruta werinne innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman nabi bekalunaki dinar dirham du korba bainnume ege muradaki nabi bekaluka avahara veru ebekalege atuga duniyavi ebbes mudalen hurinama eye begendane sodagate gotuga ebekalege ailage bekalunaka waruta mudalu gotun ebbes minbarenu diben emme rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahara virus war madu ecche kele faanatu gahuri ehuri hache sodagatu gotuga bahale wegende ehnas evvuren aguhuru ecche rasulullah sallallahu alaihi wasallam du kurebbi ei kon echetto shar'i ilm ege sabun alugunun emme nabbes hidayatu ge magu fenegen medani faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir ade ekedefan hadis fu qur'ani e ilmuga hifatta femiyaku e ilmuge minbare libigene jemihaku e libigati warabbes bodu echke warab bodu nasiben emihakal libicche ehme mi sharu ilmuge
maakkan bayan kodde paikantatta mikantatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kodde ekelek faanuge majlis ga tibbevi sahabi bekalunna ekitaren bay bekalunna ke wara tuppulu bekalun abdullah ibn umar abdullah ibn abbas me bekalunna ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam avahara viru wara tuppulu bekalun abdullah ibn mas'ud bennake bekalunna ke wara doshi bekalun ya khilafa bay bekalunna ke wara tuppulu bekalun ebekalunna sharu ilmuge maakkan ingewada gannamu ebekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge komme majlisaka wada ganne to masake korwa adi kelek faanu gari hon ilmu hasil korwa abdullah ibn abbas vidalwani timan edduwaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gekolat wada nabi me reganuge wagutekka ei kelek faanu ge ambikamalun maimuna radhiyallahu anha ei abdullah ibn abbas ke bodu data abdullah ibn abbas me wadagen nabi kongamokuto rasulullah sallallahu alaihi wasallam reyalukan korawani kihinetto hoda dirasa korumattaka wadagen kelefan onne vis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge balis koluge effaratu onna wafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam damunamadu korwago ballawam me onnawani vidalo ne kelefan teduwe kelefan fenkam waren nanga wafa wudu korwafa udokorova namaz fette ibn abbas wadagen mi hutti wadagen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge waif faratuga den rasulullah sallallahu alaihi wasallam heddevi goteke kedefanuge bofuluga mi ittawafa gen sanekka rangalu kolle ei demiha ko namaz kuranyamo devana mi onnan jene imamuge kana faratu ibn abbas tuppulu beful kedefanu ilmu asu kurum mi olubane me fa detan ilmen ere kedefanu libadagen adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam namaz kurabba kedefanu bellevi kum wagutekto kita rakwaitto kelefon nidikurabato ege fo mihuriha ilme sahih bukhari ga ibn abbas radhiyallahu anhu garihum bani waridugen asfa ehbe mi sahabi bekalu mekamattaka shawgerwe minbar ehmema sahabi bekalun ge tereng al abadil arba'a ibune vijjanama ei mifadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanu ga ulubi tuppulu bekalu abdullah ibn abbas abdullah ibn umar abdullah ibn zubair abdullah ibn amr ibn al-as mi hataru bekalum mashhur afawane al-abadila al-arba'a ge gotuga ei kivegen ege fahun ebekalum mebada gannavi wara bodati elmerina sahabi bekalum ge terega tibbe wara bodati elmerina ege fahun wada gannavi gina bekalum ebekalum garihun ilmu hasil korwa figuwere wada gannavi ehmima waragina sahabin tibbe abdullah ge naw mashhur afa abdullah ibn mas'ud ke wara bodu elmeri en sekale fana ke abadul arbaaga himene bekalenno mi abadul arbaa ki fahum sahabi bekalunge zamanu ga khalifa ge zamanu ga dimai massa toges bekalunge fatwa toge sabun ummata baragina guna heyokon tat vegendia bekalun abdullah ibn umar ki wes baragina fitna tawga ekadege faanu mistakunna heyo nasehe devva ilmu bayan korwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunne bararangala dirubbi adekan kam mistakunna bayan koddeva ungannawa debbi bekale adehem algonu menna hisaba med mewani sharwa ilmu assa waragina ilmu werin mi ilmu mewani algonu menna hisaba waruta koddeva fa astu hagigatu ga sharwa ilmu rakka kore fa wani fotta kunu fotta wabs rakka teri kore fa bori enese fotta kuge sahha kama rangalu ko maccan hekive e foittan ebbekelegge anebbekelegge macca kiyadebba egete rangalu fotai kobato e fotu rangalu wahtai kobato mi ilmerin garihum waratogen asfawa ilmi ekan algon men egen tarikh balalima sahabi bekalun zamanu ga sahabi bekalun ilmu warata kodde ehm kufa gewti abdullah ibn mas'ud ge madrasa den etanum pahum wadagen imam wer bekalun ge tereng abu hanifa adekade faana pahu wadagen ne ilmerin e ilmu warata korebu hama hemme madina gote abdullah ibn umar ge mazhab kade faanu ge fahum kade faanu ge arihun imam malik muwatta liwero warak gena riwayat riwa kor imam malik kolube madina den imam malik ge muwatta liwwa fa wanikon imam bukhari wadagen ege hore ina sahih hadis tan nange nanga wafa ekiyek hama ilmu werin atom mefadain waratu wamun ilmu as adugon menna hames miyad me bani asa em adugon men zamana badales abadues haqqu gamatiga qaim wegen tibe ilmerin take tibene e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamattaka kedek faano waudu edagam fa kame
me do algodum menna hisaba mewani ilmu ege safu kammatiga as me algodum mi ilmu rangalu gotuga ungane to badambi adi ilmu unganu mattaka emme muhimu kamaki ilmu weringa adabu adi kewa kodinga adabu ungenu erun erat korbe algodum menna mikan rangalan hasil wegen dan adi algodum darus med nimma danin Allah taala angawa fawa amur fule haduma koddemu adi Allah subhanahu wa taala walani algodum menna wara muhimmu amure handuma koddewafa ei alugonu men ilmu hasu kuran ede miha ilmu ituru kuran ede miha kuran bi duai Allah taala wahi kurawani wa qul rabbi zidni ilma nabiy sallallahu alaihi wasallam mukhatab kurawa Allah taala angawani kalek faanu vidalu washe rabbi zidni ilma aluge rabbe miyalaga ilmu ituru koddewande eme ilmu itur kurumaki ilmu iturugen dumaki emihege alukam ves sahhavegen da ade alukamuga Allah taala ga haduratuga maqbul wegen itur rangalu wegen dane kame eme alugumenteren komme mihekos mevani sharwa ilmu wara boda beenun jahifa eme gina gina mi dua ko ilmu hasil kuram masek qur'an Allah taala alukun menna faada qur'ani ilmu devwana واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك irad karve den hafta algon men ge mi daruska bayan korfa fotagen kuriyad dana inshallah